Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pričati o ovom mališi ovde, to je DJI Mavic Mini Ultra Lucky Drone, koji je izašao pa nekih godinu dana. Ja ga koristim nekih 6 meseci, pa sam razmišljao napravim ovakav neki video čisto da razmijenim iskustva s vama ljudi i neka znanja koje sam do sada stekao da podelim sa vama. Tako da ovo neće biti neki kao klasičan tutorial gdje ću sa vama da pričamo o nekim stvarima koje već sigurno znate, tipa šta se nalazi u ovoj Flymore Combo kutiji ili kako da sklopite i raslupite dron, kako da ga otvorite i upalite. To sigurno već znate, nego pokušat ću da pokrijemo neke specifičnosti koje su sigurno interesantni i koje sigurno mogu da vam znače kada upravljate ovim dronom. Počet ćemo prvo o takozvanom pre-flight check-upu, znači neke stvari što morate prvo da odradite pre nego što uopšte i poletite, čisto da bi vaš let bio siguran. Znači kad krenemo ili negdje da snimamo, bilo bi poželjno da imamo bar jednu rezervnu bateriju, naravno punu, a sigurno je poželjno da baterija u samom dronu bude puna, to se lako provjera samo pritiskom jedno dugme, joystick također isto da bude pun, naravno. Često se desi da ljudi ponekad zaborave i da ubace karticu, tako da isto neke stvari koje treba da se provere. I naravno, od češćih grešaka je da zaboravi se jednostavno kad se upali da se skine ovaj zaštitni poklopac za kameru. Jer kad se upali dron, on krene da pokreće motore, da testira svoju opremu. Jedno od tih testiranja je i kad radi kameru, tako da možete, pa ne vjerujem da može da se trajno oštiti kamera, ali sigurno ćete morati da resetujete dron i da ponovo to uredite sve. Tako da poklopac obavezno skinite, naravno. Što se tiče ostalih stvari, sljedeća stvar je paljenje samog drona i povezivanje sa njim. Povezivanje se vrši putem DJI Fly aplikacije i sad ćemo naravno ući u tu samu aplikaciju i da objasnimo neke bitne stvari koje ne bi trebalo da se zanemare pre početka leta. Idemo unutra. Evo nas na glavnom ekranu DJI Fly aplikacije. Kao što znači, to nam ono pokazuje znači, vezu sa dronom, video vezu. Isto tu nam se nalaze glavni parametri koji su nam bitni uz sam let. Čisto da objasnimo ove neke stvari. U donjem levom uglu imamo deo gde su visina i daljina. Kao što vidite ovdje se stoji 11 metara, znači tih 11 metara označava daljinu od home pointa, znači ne od mesta gdje trenutno stojiš ili gdje se joystick nalazi, već od home pointa. To isto važi za visinu, jer ako neko poleće iz ruke, od tad meri 0,0 metara. Tako da nemojte se iznenaditi ako neko ko leti dosta nisko, mu se pojavi ovdje minusni znak. Sad u gornjem desnom uglu možete vidjeti s koliko satelita smo trenutno kao povezani. Trenutno stoji broj, evo već 11. Po mom mišljenju minimalni broj satelita treba da bude 9 da bi let bio relativno bezbedan. Ovo crveno upozorenje samo označava da sam u zoni koja je zabranjena za let, tako da od leta nema ništa. Tako da ajmo mi da provjerimo sigurnosne postavke. Ovaj deo gde piše Flight Protection, ovdje vi bukvalno ograničavate maksimalnu visinu ili daljinu koju dron može da ide, što bi kod nas trenutno u Srbiji iznosilo 100 metara za visinu i 500 za daljinu. I jedan od bitnih stavki ovdje je auto return to home altitude. Kao što vidite, on je podešen kod mene na 36 metara. A šta to zapravo označava? To u principu znači ako dron izgubi signal ili ako pritisnete return to home dugme, levo dugmence na joysticku, dron ako se nalazi ispod zadate visine, prvo se penje, na primjer ako je bio na 20 metara, on se penje na 36, okreće se ka home pointu i leti sam nazad. Ako se nalazi iznad te zadate visine, on će ostati na toj zadatoj visini, okrenut će se i vratiti nazad. Znači to su te stvari koje trebaju isto da se znaju kod podešavanja ovog parametra. U principu gledajte samo da bude na tom mjestu gdje letite da bude veće od bilo koje najveće tačke koje je u tom vašem reonu gdje ste planirali let, jer ne želite da udari u nešto i izgubite dron zbog toga. Kod senzora imamo Internal Measurement Unit koji u principu meri
brzinu, rotaciju drona, gdje tu se nalazi žiroskop. U principu, taj senzor je uglavnom uvek normal i uglavnom ne treba da se kalibriše. Kod kompasa to je već druga priča. Kompas u principu lako se kalibriše, znači uglavnom se samo rotira dron oko svoje ose, to u principu znate svi da radite. Problem je zato što ljudi imaju dosta pitanja zašto se on tako često, zašto je potrebno da se kalibriše. U principu, kada se udaljite nekih 60 km od mjesta gdje ste zadnje leteli, veoma često će se naći potreba za kalibracijom. Međutim, po meni, kalibracija treba da se odradi uvek, to je ok i ne uzima toliko puno vremena. Ali jedna stvar što vi treba da provjerite pre svakog leta je i da li je dron kalibrisan na pravom mestu. Što znači da li ta očitavanja koja dron dobija preko ovog senzora da li su tačna. Jer problemi mogu nastati ako se kalibracija vrši na terenu koji ometa magnetno polje senzora drona. I to je jedan od problema koji mogu nastati posle u letu i da se završe sa gubitkom drona. U principu to jednostavno može se proveri i po meni to je jedna od obaveznih stvari koje ja uvek radim pre svakog leta. To je da proverim znači, orijentaciju drona na mapi. Samo nađem referentnu tačku kao što je na primjer ova ulica iza mene i okrenem dron ka tome. Ako dron stvarno gleda u tu tačku i ako mi znači vrh strelice stvarno pokazuje na mapi da je okrenut ka tamo, znači ja smatram da senzor nije ometan ni na koji način i može da se normalno pristupa letenju. Međutim, u slučaju da taj pokazivač, znači taj vrh strelice ne pokazuje pravu orijentaciju, odnosno tu vašu referentnu tačku, onda obavezno se pomerite s tog mesta bar nekoliko metara i odradite kalibraciju na tom drugom mestu. Sad na dnu sigurnosnih postavki možete naći Advanced Safety Settings. To je u principu isto bitna stvar. Bukvalno tu određujete kako dron treba da se ponaša kada izgubi signal. Znači da li će da se vrati kao vama, odnosno taj Return to Home da se aktivira, ili će samo da se automatski odmah spusti, ili će da stoji u mestu. Po meni ovo automatski da se sam spušta, to ne vidim potrebu da ikada bude izabrana kao opcija. Sada, razlika kad treba da, znači ima razlike kad treba da bude Return to Home, kad treba da stoji na hover. Po meni hover je dobra opcija kad se nalazite u nekim zatvorenim prostorima, kad se nalazite u nekom, na primjer, šumovitom terenu, ako po šumi snimate ili ako planirate da ne letite daleko, ali da dron tako da se zavuče negde. Jer ako vam je u tom nekom trenutku aktiviran, znači stoji nam na ovoj Return to Home opciji, on će automatski da se podigne gore. Sad, ako si u šumi i dron izgubi signal, on će automatski da aktivira taj Return to Home, odnosno krenut će da se diže na tu zadatu visinu i uglavnom će da udari u nešto. Tako da dosta ljudi je na ovaj način izgubilo dron i ovo je možda najčešći način kako da se izgubi dron, tako što se ne podesi najbolja opcija za taj let. Na otvorenom prostoru po meni uvek treba da stoji ova Return to Home opcija, dok hover samo u tim nekim specifičnim situacijama kad letite u zatvorenim prostorima, u tim pošumljenim prostorima, eventualno tuneli ili nešto slično. A ova slika džojstika vam pokazuje na koji način možete da i upalite dron, ali da ga ugasite motore, zaustavite propelere. Nažalost, to može u samom letu da se slučajno da uradite, mada u principu retko ko još uspeo na taj način da sruši dron. Ali eto, treba i to da se zna. Sad, podešavanja kamere u principu nema ništa značajno za ovaj naš video danas, tako da idemo na transmisiju. I ovdje imamo da razjasnimo neke stvari. Znači, ovaj dron leti na dve frekvencije, 2.4 i 5.8. Znači, 5.8 su vam ovi kanali od 149 do 165, znači ovi trocifreni brojevi, a dvocifreni od 1 do 13 su 2.4 kanali. Te kanale 2.4 koristimo za neke duže domete. Međutim, problem kod njih je što i Wi-Fi uređaji rade
na istom principu, znači na istim kanalima, tako da u nekim urbanijim uslovima dosta ima smetnji na njima, kao što se ih ovdje vidi na ovom našem primjeru sada. Ovdje što treba da znamo je da se prebacimo, znači, sa auta na manualni mod, znači da sami biramo kanale koje mi hoćemo. I u principu, znači, pravilo je da ovi grafikoni menjaju opterećenost kanala, znači crveno je loše, trebaju nam kanali koji su zeleni i koji nisu opterećeni, a nisu opterećeni ako nisu napunjeni do kao vrha ovdje. U gradskim uslovima birat ćemo ove trocifrene kanale, odnosno 5,8. 5,8 kanali su kanali kraćeg dometa, ali i jačeg signala. Tako da smatrajte da i u gradskim uslovima ne možete izvući više od 300-400 metara. Mada već uveliko postoje i povećivači signala koji se nakače na same antene joysticka, ali o tome ćemo nekim drugom prilikom. Ali eto, u principu postoji i za to čak neko rješenje. Znači, a ove dvocifrene, odnosno 2,4 kanale, uglavnom će ubirati u otvorenom prostoru i obavezno uvek pre nego što kad dođemo, znači, na ovaj deo gdje je transmisija, znači bukvalno pustimo nekih 30 sekundi da se ti kanali malo smire, da se bukvalno refreshuje sve ponovo. I onda izaberemo zeleni kanal. I u principu to je to. Spremni smo za letenje. Sad još jednu stvar koju nisam pokrio. Tačno na donjoj sredini, koji se vidi ovaj polukrug, većina ljudi ima problema s tim. Znači, to je, u sredini je joystick, a ova strelica predstavlja dron i orijentaciju drona. To vam služi bukvalno kada vam je dron negdje van vašeg minut polja, da možete da vidite u odnosu na joystick, znači u odnosu na joystick kako je dron okrenut i u kom pravcu se nalazi. Problem je što kod većine iOS uređaja, odnosno ko koristi iPhone i neki Android uređaje, ta orijentacija je netačna, odnosno ne pokazuje pravo stanje. Tako evo, na primjer, ja sad nalazim iza drona, on pokazuje da je dron okrenut desno u odnosu na mene, iako sam ja bukvalno tačno iza njega. I u principu za iPhone uređaje taj problem još se popravi. Kod Android uređaja je uglavnom potrebno izvršiti samo kalibraciju kompasa, znači, ali kad je telefon povezan, znači na joystick, kad je na joysticku. I u principu taj problem bi trebao da nestane. Sad za iPhone uređaje samo nek upale ovu mapu ovdje i tako da gledaju gdje se dron nalazi u odnosu na vas i kako se kreće. U principu to je to, ovo je neki bio kao sve pred poletenja šta bi trebalo da se provjeri. U svakom slučaju, ako vam se svideo video, molim vas za jedan like i subscribe. Ima još dosta na ovu temu da se pokrije oko ovog drona, tako da bit će još video u budućnosti sigurno. Hvala na pažnji.